Iano Phi Ibit ban Phah Sha Assembly na Mawthadraishan Constituency how news nem arajar arpulai. Ikong Biolinda el nong like idei I longkemi ibalai kunteng ya ke election arja khatra na tiket jongka HSPTP Henry iklem boy sakatong hagane kenti ke pamenta ikong nong like inya kunbyang ya ke election naga party NPP ikong Biolinda el nong like inya kun persya ya ba HB nong sej pada kibai part ki kartong jongka Mawthadraishan Constituency. Uba syaklir warjri udai ukartong uba lapan kre ban aireng hakane ka election arpulai na Mawthadraishan Constituency na ka party HSPTP. Uba syaklir warjri unya kun persya ya uba HB nong sej but ya kibai part ki kartong jongka Mawthadraishan Constituency. Uba broading nong sej udai UMLA meminta jongka Mawthadraishan Constituency na ka party UDP. Uba nong sej ulong ro u menteri hakani ka sorkar MDA hapok ka jingalam jong ukonrat ke sangma. Uba broading nong sej unya kunbyang yakani ka election na Mawthadraishan Constituency na ka party UDP. Persya ya kibai part ki kartong jongka Mawthadraishan. Ka seng BJP kabal depan penmena ya ki kartong habaro Republic Constituency ha Mawthadraishan Constituency ka BJP kan penyikun da ikong Darikmen Marshallong ikong Darikmen in yakun ya kan ke election na ka party BJP na Mawthadraishan Constituency but in yakun pasya ya upa HP nong sej but ya kibai part ki kartong jongka Mawthadraishan. Kaseng Kongres kabala kelalong kaseng kabomdon MLA issue akane kasamay kapamenta nakadaw pakil resign badrung no sikibai par kaseng sain partai. Kaseng Kongres kan penyakun daw ba 14 lengkhoy na Mawthadraishan Constituency na ka party Kongres. Badu ba lengkhoy unyakun persya ya uba HB nong sej badi kibai pat ki kartong jongka Mawthadraishan Constituency.